በአማርኛ ደግሞ የሚከብድሽ ከሆነ ሙሉ ያለ ይተረግባል። ስለዚህ አንቺም ብዙም አንይዝሽም፣ ስራ አለብሽ፣ አታልቅሽ፣ አይዞሽ። ስለዚህ አናግሪያትና አንዳንድ ጥያቄ ጠየቃት። እሷም ጥያቄውን መልሳ ልጅቷን ከዚህ በላይ አናስለቅሳት፣ ወደ ስራዋ ትሄድ። መስተካከል ያለበት ነገር ደግሞ እኛ እናስተካክላለን። አይመስልሽም? አሲያ ሚውትሽን አብሪ ሆና ተተሰሚ ያው እኔ ጋር የታውቃላችሁ ከልጆች ጋር ስለሆንኩ የምትናገረው። እሺ አና ኖ ሚውትሽን አንሺ እኮ ነው ያለሽ። አንሺ። አይ እሱ ሊያወራ መስሎኝ ነው። እኔማ ላወራ ነበር እኮ። አሁን ድምጼ መጥቷል። አውሪ ይልሽ የኔ እናት አታልቅሺ። መጀመሪያ እኛ ይህንን ሰላም እንፈልገን ነው። አንድ ሙስሊም አማኝ ነው። ሲያምን ደግሞ ቁርአኑ ክብር አለው። ይሄ ቁርአን ማለት ነው። ይሄ ህይወታችን ነው ለኛ። አንቺ ይሄንን ለምን ያሽ አይደለም እኛ ያልነው በደንብ እንድትረጂ ማለት ነው። እኛ ያልነው ይሄንን ይዘሽ የከፈትሽው መዝሙር እኛ በዛ መዝሙር አናምንም። ገብቶሻል አይደለም? መዝሙሩ የሚለው ስለ ወንጌልና ስለ እናንተ ስለምታምኑት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይዘሽ ያንን ነገር ስታረጊ ብዙ ተንኮለኞች አሉ፣ ብዙ መጥፎ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ሰው የራሱን እምነት የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ትመጣለች። ተረጋጊ። ልጆች ትመጣለች። አሱ ወይንም እንትን ላይ ባላኮን ላይ ሂጂ። ባላኮን ሂጂ። አብሽሪ። ከቻልሽ ባላኮን ሂጂ። ኦኬ። አሁን ጸጥ ብሏል። ኖ እንትን ላይ ናቸው እነሱ ጌም እየተጫወቱ እኮ ነው እና ያጮሁታል። ስለዚህ ይኸውልሽ የኔ መቤት አንቺ የኛው ሀገር ልጅ ነሽ፣ ኢትዮጵያዊ ነሽ። እኔም ሙቤም ቁጭ ብዬ ስጠብቅ የነበረው እኔ እቺ ልጅ መታ ኤክስፕሌን ታርግልንና በአረበኛ ቪዲዮ ሰራለሁ ነው ያልኩትኝ። ገባሽ? ለምንድን ኦልሬዲ ያ ቪዲዮ እኛ ከመስራታችን በፊት በደንብ እወቂ። አንቺ ያን ቪዲዮ ስትለቂ ኦልሬዲ ተሰራጭቷል። ያ ነገር መሰራጨቱ አይተናልኛ። ቪዲዮ በተሰራጨ በማግስቱ ነው እኔ ቪዲዮ የሰራሁት። መጀመሪያ በአማርኛ ቪዲዮ ሰራሁኝ። እቺ ልጅ የት ናት ያለችው ትገኝና ከሷ እንወቅ የሚል አሁንም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል። ትያዝ አይደለም የሚል ያደረኩት እኔ በአማርኛ ቪዲዮ ሰራው። ተገኝተሽ መተሽ ኤክስፕሌን እንድታረጊልን። ምክንያቱም ከአንቺ ነው እውነታውን የምናውቀው። ዛሬ እንዳየ ነው እኛ አካውንት እንኳን መክፈት አልቻልሽም። እንዳየ ነው ቪዲዮ መክፈት አልቻልሽም። ስለዚህ ማን ነው ለአንቺ ያንን ቪዲዮ እንትን ከፍቶልሽ ሰጥቶሽ ያንን አድርገሽ እንድታረጊ ያደረገሽ ማን ነው? ይሄ ያደረገሽ ሰው አለ? መጀመሪያ የምጠይቅሽ ይሄን ነው። ያደረገሽ ሰው አለ? ራስሽ ነሽ። ቲክቶክ የከፈተው የሴትዮዋ ቤት ያለችዋ ልጅቷ ናት። ይሄ ደግሞ ከፍቼ ገብቼ የሲማሪ እየሰማሁ እያለው ሴትዮዋ ቤት ላይ የለችም። ቤቱን አስዚ ብላ ወጥታለች። ቤቱን እያጸዳው እንደዚህ አስቀምጬ ሲማሪ እየሰማሁ መጽሐፉን እያጸዳው ሲማሪው ሲያምር መጽሐፉን እንዲያዝኩ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያውቀው የእናንተ መጽሐፍና የእኛ መጽሐፍ ልዩ በሆነ ለይቼ አላውቅም እስካሁን ድረስ። ኦኬ። አረበኛ ነው ውስጡ እኮ እንደዚህ ካረሽው አረበኛ ነው አይደለም? አረበኛ ነው። አሁን ይኸውልሽ ማናችንም ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን። አንድ ነገር የኔ እህት እንድታቂ የምፈልገው ነገር መጀመሪያም እኛ የፈለግነው አንቺን አግኝተን ከአንቺ መስራት ነው የፈለግነው። ቲክቶክ ከፍተሽ ቪዲዮ ስትሰሪ ይሄ ቁርአን ነው። ቁርአንና ደግሞ አንቺ ታነቢያለሽ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ የራሳችሁ ባይብል ማለት ነው። ባይብልና ቁርአን አጻጻፉም አንድ አይደለም አይደለ? ከፍተሽ ስታዩ ነው ወይስ በአረበኛ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ መስሎሽ ነው? ሲሆን እኔም ጠርጋለሁ እየጠረኩ ቪዲዮ ከፍቼ ዝማሬ እየሰማሁ እየጠረኩ መጽሐፉን በእጄ ይዤ እንደዚህ ያዙ። ያው መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ አይደለም ወይ ብዬ መጽሐፉን ለይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላወኩም።
ከዛሬ ጀምሬ ትምህርት ወስጃለሁ። ለሌላ ሰውም ትምህርት ሆነዋል። እናንተን ጌታ ያከብራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ አመሰግናለሁ። እኔ ተንኮል ሊያስብ እኔ የልጆች እናት ነኝ። ህፃኗን እያጠባው ትንሽ ህፃን 6 ወር ህፃኗን ትቼ የመጣሁት እኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱን ሊሰራ አይደለም። ለእናንተ 10 እጅ ያው በድያለሁ። ተውት። ይሄን ነው የምንፈልገው። ቴንክ ዩ በቃ ማነው ስማ ማነው ስምሽ ማነው? ስምኩሬ ወገሬ ዲልገሬ ማለት በድል እደሪ በድል ዋይ በድል ኑሪ ነው። ኦኬ የስልጤም ስም ይመስላል እንደዚህ መሐመድ አይደል? አንዴ በትልቁ አድርገኝ ሙቤ፣ አንዴ በትልቁ እሺ ግልገሬ አብሽሪ። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ ግልገሬ አረጋለሁ። ሙቤ ግልገሬ አይደለም ወልገሬ ነው ያለችው። ወልገሬ ፈዋድ ፈገግ እንዲል ብዬ ነው። ወልገሬ አብሽሪ። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ ይኸውልሽ ግን ሁለተኛ እንደዚህ ለሰው እንደዛ አይሰግድም እንዳታረጊ። እንደዛ አንቺ ለፈጣሪ ብቻ ነው መስገድ የምችው እንጂ ለሰው ልጅ እንደዚህ አታርጊ። እሺ አይዞሽ። እኔ በጣም አሳዘነሽ። ኤኬ መፉር ቴንክ ዩ በጣም እሷም እያለች አንድ ነገር መልዕክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan hundumti keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan hordoftoota kiyya hunda keessanuu alaa fi biyya keessatti qabdaa osoo hin jenne nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. warroonni jalqabarraa hanga ammaan hordofaa turtan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u maatii naa taatan galatooma ammallee laayik sheer gochuun dagatina. warroonni haarawaa taatanillee weelkaam baga gama YouTube chaanala kiyyaa nagaan dhuftanii egaa hordoftoota kiyya akkuma asirra dhageettan kana viidiyoo waa'ee mucattii tanaa samoona kana miidiyaa irra deemaa jira. qura'aana qabatteetiniin mazmuura isaanii itti banteetiniin qura'aanan wajji sirbite ani ka isiniin jedhu hordoftoota kiyya hundumti keessanuu nu hundi kennayyuu alaamaa qabna jechuudha. yoo itti manaa baanu kaayoo manaa baane san dagannee biyya namaa kana yoo dhufne waan biraa dalaynaa jechuudha. namnis akkana dalagaa nuun jedhu ofii kaayoo mataan kennallee nu dalaysiisu. ani maaliif manaa bahee warroota gandummaa wal arrabsu jira, warroota amantaa namaa tuqee walitti bu'utu jira. nuti maaliif manaa baane? karoorri keenya maali? kan manaa baaneef of jijjiirree maatii keenya jijjiirree galuufi malee amantaaf amantaa walitti buusuuf ofillee rakkoo keessa seenuuf seerri biyya namaa kana qaldiin akka Itoophiyaa sun hin jiru jechuudha. abbaan barbaade amantaa namaa waan fedhe godhee biraa deemu namallee waan fedhe godhee biraa deemu sun hin jiru seerri biyya kana jechuudha. umrii guutuu fuudheetiin mana hidhaatti nama darbaa jechuudha. mucattiin tuni amma ammoo asirratti yoo ilaalu sujuuda gabbuutee dhiifama naa godhaa jetti. ani qura'aanni ka isaaniitillee kennallee tokkuma itti fakkaate na fakkaate. qura'aanni islaamaa xahaara malee tuqamu. lammata qura'aana qabatanii sirbuun hin sirbamu. isiidhaan ammoo wallaalan akkana godhee dhiifama naa godhaa. wallaalan balleessee garuu namoonni hedduun arabii irratti hojjetetanii viidiyoo gadhiiseera. jarri kun viidiyoon arabii kun bira ga'ee jennaan umrii isii guutuu hidha fixxi jechuudha. isiin dalagatuuf manaa baate malee waa'ee amantaa keessasee amantaa nama walitti buusu amantaa namaatu amantaan kamuyyuu kabajamee haa jiraatu. ka horra kiristaanallee ka islaamallee amantaan nama hunduu amantaa ofiitiin kabajamee haa jiraatu. qura'aana tuquun nabiyyii keenya tuquun rakkoo guddaadha. qura'aanni isa rabbiin samaa irraa gadi buuse qura'aanni isa dhugaati. kanaafuu namu amantii ofii waan fedhetti amane amantii ofii kabajatee namuu jiraatu. karoorri nu biyyaa baanillee amantii namaa tuquuf osoo hin taane of jijjiirree galuuf. garuu araba bira ga'e taanaan viidiyoon kun arabni argite taanaan qaldiin akka biyya keenyaa sun hin jiru.
waggaa lamaa silaa dalagatanii of jijjiiran san umrii guutuu hidhaatti fixanii jechuudha. Kanuma naa baaneef waan biraa kayoo as geenne dalaynu waan biraa akka nama alamiin namatti tole jechuudha. Alamiin namni alamiillee yoo itti tole asaaban sammuun likkiin deema jechuudha. Warroota fakkeenyaaf gandummaa wal arrabsu jira miidiyaa kanarra taa'e sababa namni kun miidiyaa irra taa'ee gandummaan wal arrabsu namni keenya biyya keessaa miidhamaa jira rakkoon kun hundi jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ka amantaa birallee taatanii kennallee taatanii mucayyoon tun amma bootteetiin sujuudu bute dhiifama gaafataa jirti. Garuu arabni viidiyoon arabiin dubbatame sun bira ga'ee taanaan seera jala isii oolchiti malee qalbiin akkasiin jiru. Isiin ijoollee qaballe jette. Dalagatuuf manaa baat maaltu amantaaf waa'ee amantaa keessa nama galcha. Mazmuura yoo banatte mazmuuruma isii san banattee kitaabuma isaanii san qabattee otoo sirbite. Tarii wallaal ilmi namaa kun hin wallaalu hin waan balleessu jechuudha. Ilmi namaa kamuu waa balleessaa. Balleessite immoo ka biraa gorsa irraa fudhata. Tarii namatti dogongora keessa galchee waan akkanaa kana dalagi jedhaan tarii ofii dalagdee hin beekamu. Kanaaf obboleeyyan kiyya waggaa lama umurii keessan guutuu mana hidhaatti fixanii maatiin keessan cinqamuun rifatuun rakkatuun ofillee haga silaa waggaa lama san dalagattanii of jijjiirtan umurii keessan guutuu mana hidhaatti fixanii jechuudha. Kanaaf karoorri mana baane dalagannee of jijjiirree maallaqa manaa nu baase malee amantii fi nama waliin buusuu miti. Kanaaf viidiyoon kiyyaa gorsa irraa fudhatan jedheetiin yaada. Amantiin kamiyyuu kabajamee bakka isaatti haa jiraatu. Amantii tokko gadi buusu tokko ol qabu osoo hin taane abbaan waan fedhetti amana waan fedhe gabbaraa jira jechuudha. Kanaaf amantiin islaamaa tuqamuun sirrii miti. Qura'aanni rabbii xahaara malee tuqamu. Kanaaf karoorri nuti hundi keenya karoorri mana baane waa'ee amantii tuquuf osoo hin taane dalagannee of jijjiiruuf dalagannee maatii keenya jijjiiruudha malee waan hin taane keessa seensuufi miti. Kanaaf hordoftoota kee viidiyoon kee karaa kana fakkaataa yoo isinitti tolle like share subscribe gochuun dagatina hanga viidiyoo biraatti wajjin bye bye.